Ndio maana nakusihi sana nikituma hatawe usikilize kwa makini. Wumve ushize umwete. Nimekuwa nikizungumza tangia juzi. Natangiye mbivuga guheresha bundi. Kanisa la leo limekuwa na shida moja. Itorero ry'iki ryanone rifite n'akaga kamwe gatya. Tumetoka kwenye misingi ya neno la Mungu. Tuvuye ku rufatiro rw'Imana. Mara nyingi tunataka mtu aje atuambie utapata gari, utapata ndege, utapata nini. Akenshi tukunze kumva dushaka umuntu ngo uzabona imodoka, uzunguka ibiniri, uzunguka ibiniri. Inawezekana hata sasa hivi unawezekana unaniangalia unatarajia kwamba nikwambie kwamba aliyekuroga ni jirani yako. Ndetse ubu ngubu none ahangaha waba utegereje ko mukora ko wakuroza ari umuturanyi wawe. Lakini mimi sio mganga wa kienyeji. Ati jewe nawe ndi umupfumu. Mimi ni mjumbe wa Mungu. Jewe ndi intumwa y'Imana. Na kama ni mjumbe wa Mungu nitakupa neno la Mungu. Niba ndi intumwa y'Imana ndaguha ijambo ry'Imana. Maana neno la Mungu ndio uzima halisi. Ijambo ry'Imana niko buzima bwuzuye. Na Mungu aliniagiza nitakapoenda mahali popote, Imana yarambwiye ngo aho nzajya hari hose niwafundishe kumfahamu anayebariki kuliko baraka. Kugira ngo mbigishe umufundishe, niwafundishe anayebariki kuliko baraka. Kugira ngo mbigishe uhesha umugisha kurusha abandi. Nitarudia. Kugira ngo mbabwire utanga umugisha kurusha indi migisha. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanakufundisha kuhusu baraka, abantu bigisha kubijyanye n'umugisha, lakini hawakufundisha anayebariki. Ariko ntabwo bigisha utanga umugisha. Ili uweze kubarikiwa, kugira ngo ubone uwo mugisha, ni lazima ufahamu anayebariki. Kugira ngo uhabwe umugisha ni ngombwa kumenya utanga umugisha. Haleluya. Kwa wale ambao wamekuja siku ya leo, kwa majina naitwa Apostle Cyprian Anthony. Ku bantu baje uyu munsi amazina ni Cyprian Anthony. Nitokea Mwanza, Tanzania. Aturutse Mwanza, Tanzania. Kuwepo hapa si kwa mapenzi yangu bali kwa mapenzi ya Mungu. Kuba ngaha si ku rukundo rwo gusa ahubwo ni urukundo rw'Imana. Kwa sababu sikuwa na mpango wa kuwepo wiki hii hapa Rwanda. Ntabwo yarafite Sikuwa na mpango wa kuwepo wiki hii hapa Rwanda. Ntabwo yarafite gahunda yo kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi wa none. Bali ni Mungu alipanga. Ahubwo ni Imana yabitegetse. Maana kama wanadamu huwa tunakuwa na ratiba za mwaka. Abana b'abantu tugira gahunda z'umwaka. Lakini kwenye mwaka huu sikuwa na ratiba ya kuwepo hapa Rwanda. Ariko muri uyu mwaka nta gahunda ariko nsemure ni mvuga ndasemura neza mvuga mu izina rye cyangwa mvuga uko avuze. Sawa. Nsubiremo nk'uko avuze ni ndishyiremo. Okay, nilikuwa nasema kwa ratiba ya mwaka sikuwa na ratiba ya kuwepo hapa Rwanda. Muri gahunda y'uyu mwaka nta gahunda nigeze ngena muri uyu mwaka ko nzaba ndi hano. Lakini kama wale ambao mlikuwepo juzi na jana mlivyosikia, ariko abantu bari bahereje bundi nejo nkuko mwabyumvise, Mungu alimpa ujumbe mtumishi wake Nabii Mary. Nabii Mary. Mary Mariamu. Kama Mariana. Imana he butumwa umuhanuzi Maria ili aulete
hapa Rwanda, kugira ngo ubwo butumwa buze hano mu Rwanda. Na Mungu mwenyewe akamwambia yule ambaye anapaswa kuletea ujumbe ni yule ambaye tunafahamiana na mimi. Nguwo wari wagombaga kuzana ubwo butumwa ni uwo nguziranye nawe. So uziranye nanjye. Nilikuwa na kazi ngumu, maana nilikuwa nimetoka safari, nimetoka Arusha naenda Bujumbura. Nafaka muri Arusha njya Bujumbura, lakini nikalazimishwa pia nije Rwanda. Mpatwa kuza hano mu Rwanda. Lakini kwa sababu ni Mungu amesema siwezi nikakataa. Kubera ko ari Imana ivuze sinagombaga kwanga. Na kwa kuwa tulikuwa tumepanga muda mrefu na Bishop Eugene ili niweze kufika hapa, kuko twari tumaze gutegura igihe kirekire na Bishop Eugene kugira ngo azaze hano, nikaona Mungu amependa wakati huu niutumie pia kuzungumza na watu wa Mungu. Mbona ari byiza cyane iki gihe kugira ngo nikoreshe kuvuga ubutumwa kuzungumza na watu wa Mungu, kuganira n'abakozi b'Imana, watu wa Mungu, abantu b'Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen. So ndio maana niko mahali hapa. Nicyo gituma ndi hano. Sikuja kwa kupenda kwangu, ntabwo naje kubushake bwanjye, bali nilikuja kwa kupenda kwake Mungu. Ahubwo naje urukundo rw'Imana. Ndio maana nakusihi sana, nicyo gituma nguhata wowe usikilize kwa makini, wumve ushyize umwete. Nimekuwa nikizungumza tangia juzi. Natangiye mbivuga guhera ejo bundi. Kanisa la leo limekuwa na shida moja. Itorero ry'iki rya none rifite n'akaga kamwe gatya. Tumetoka kwenye misingi ya neno la Mungu. Tuvuye ku rufatiro rw'Imana. Mara nyingi tunataka mtu aje atuambie utapata gari, utapata ndege, utapata nini. Akenshi tukunze kumva dushaka umuntu ngo uzabona imodoka, uzunguka ibiniri, uzunguka ibiniri. Inawezekana hata sasa hivi unawezekana unaniangalia, unatarajia kwamba nikwambie kwamba aliyekuloga ni jirani yako. Ndetse ubu ngubu none hangaha wabutegereje ko mukira ko wakuroza ari umuturanyi wawe. Lakini mimi sio mganga wa kienyeji. Ati jewe nawe ndi umupfumu. Mimi ni mjumbe wa Mungu. Jewe ni intumwa y'Imana. Na kama ni mjumbe wa Mungu nitakupa neno la Mungu. Niba ndi intumwa y'Imana ndaguha ijambo ry'Imana. Maana neno la Mungu ndio uzima halisi. Ijambo ry'Imana niko buzima bwuzuye. Na Mungu aliniagiza nitakapoenda mahali popote, Imana yarambwiye ngo aho nzajya hariho hose niwafundishe kumfahamu anayebariki kuliko baraka. Kugira ngo mbigishe niwafundishe anayebariki kuliko baraka. Kugira ngo mbigishe uhesha umugisha kurusha abandi. Nitarudia. Kugira ngo mbabwire utanga umugisha kurusha indi migisha. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanakufundisha kuhusu baraka, abantu bigisha kubijyanye n'umugisha, lakini hawakufundisha anayebariki. Ariko ntabwo bigisha utanga umugisha. Ili uweze kubarikiwa, kugira ngo ubone uwo mugisha, ni lazima umfahamu anayebariki. Kugira ngo uhabwe umugisha ni ngombwa kumenya utanga umugisha. Ndio maana Yesu akasema, kuko Yesu aravuga ngo katika Injili ya Yohana 17:3. Injili ya Yohana mstari wa 17:3. Injili ya Yohana 17:13. Ubutumwa bwa Yohana 13 umurongo 17:3. 17 umurongo 13. Yesu anasema, Yesu aravuga ngo na uzima wa milele ndio huu, ubugingo bwawe n'ubu, wakujue wewe Mungu wa pekee, bakumenya ko ari wewe Imana yonyine, na Yesu Kristo aliyemtuma. Na Yesu Kristo watumye.
Hayo ndiyo mambo tunapaswa kujua kabla ya mambo yote. Ayo niyo magambo dukwiye kumenya kuruta ibindi byose. Tuelewe kuwepo hapa si kwa mapenzi yetu, Tumenye ko kugira ngo mbe ndahasi ku bushake bwa Mungu, bali yupo aliyetufinyanga, ahubwo hari umuntu wadukanze akatuweka juu ya dunia, akadushyira hejuru y'isi, ili tuzitangaze sifa zake. kugira ngo twamamaze urukundo rwe. Namba 2, tujue kwamba yupo mkombozi, kandi tumenye ko hari umucunguzi. Aliacha mbingu na nchi, aliacha mbingu na nchi, yasize isi n'ijuru. Mbingu, aliacha mbingu, yasize ijuru, akaja duniani, aza hano ku isi, akaishi maisha ya taabu abaho mu buzima bubi kwa ajili yako na mimi, kubera wowe nanjye, ili tukombolewe. kugira ngo ducungurwe. Huyo naye ni Kristo Yesu. Uwo nawe ni Kristo Yesu, ndiye ambaye tunapaswa kumfahamu. niwe dukwiye kumenya mbere ya byose. So ndio maana nimekwambia na kusihi sana, nicyo gituma nkubwira nkwihanangiriza, unapokuja uwe makini na kile ninachokizungumza. nubaha ngaha ube witeguye kandi ushyize umwete ku ijambo nkubwira, kwa sababu kitafanya mageuzi ndani ya maisha yako, kuko kiragira icyo gihindura ku buzima bwawe. Kuna wakati nilienda Kenya, mu gihe najyaga Kenya, wakati huo nilikuwa nimeombea mama mmoja akiwa Germany. Wakati huo nilikuwa nimeombea mama mmoja wa Kenya akiwa nchini Germany. icyo gihe nasengeye umubyeyi umwe wari muri Kenya aba mu gihugu cyo Budage. Ujerumani. Ujerumani ndio Budage. Haleluya. Amen. Hapana, si Budage. Budage ni Britania. Ujerumani si Budage. Budage ndio Germany. Hapana. Hari Utaliano, hari Budage, hari Ujerumani. Hari ibihugu byose ni Buraya gusa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Wakati huo nilikuwa nimemwombea, alikuwa ameugua miaka 6. Icyo gihe musengera yari arwaye imyaka 6. Nikakutana naye kwenye mitandao ya kijamii. Ahura nawe ku mirongo kumbuga za nkoranyambaga. Kumbuga nkoranyambaga, akiwa anatafuta msaada, ashaka ubufasha. Alikuwa amelazwa kwenye hospitali kuu ya kule Germany. Yari mu bitaro bikuru byo muri Germany. Nikamwombea, nikafunga naye siku 3. Ndamusengera twiriza iminsi 3. Kwa nampigia video call, namwombea. Video call. Nibaza ko babyumva bose. Arabyumva, amushyiraga video call, amusengera, kamwombea, aramusengera, akapona, arakira. Alipopona, akize, naambia nakuja nyumbani Kenya. Arambwira ati ndaza mu rugo Kenya. Naomba tukutane Kenya. Ndashaka ko duhurira muri Kenya. Ndibuka kipindi hicho namwombea, icyo gihe namusengeraga, alikuwa amelogwa, kuna kitu kinaitwa sumu ya fila. Ngo yari yararoze ubumara bw'inshira. So alikuwa anatoka magamba mwili mzima. Ngo wese yaravuvukaga umubiri wose. Hakuwa ameshabadilika, yaramaze guhindana. Wazungu walimpima wakakosa ugonjwa. Abazungu barampimye babura uburwayi. Lakini nilipomwombea, Mungu alitoa yale magamba yote. Yari kubwo namusengeraga, Imana yakuyeho biriya bigaragamba nk'iby'inzoka murayibona. Akawa na sura kama ya binti, na alikuwa mama wa miaka 56. Yabigize uruhu rumeze nk'urw'inkumi kandi yari afite imyaka 56.
So ananiambia tukutanie kwao, ananiambia tukutanie kwao Kenya. Arambira ngo duhurire wabo muri Kenya. Na kule ule uchawi ndio ulikuwa umetoka wa kumroga akiwa huko ili afie huko. Kandi wari waramuroze we yifuzaga ko apiriyo ngiyo. Uchawi ulikuwa umetoka huko kwao, maana walikuwa hawataki aendelee, maana kiendelea atasaidia jamii. Ntabwo bashakaga ko ukomeza wabo ni bashaka ko atera imbere, kuko babonaga natera imbere azafasha umuryango we. So wakati ananiambia tukutanie nyumbani, igihe yambira ngo duhuriye mu rugo, nikamwambia mchungaji mwenyeji wangu wa Kenya kwamba nataka niende sehemu ile. Nilipotaja lile jina, noneho nibwo nabwiye umushubanje mu gihe nshaka kujya mvuza rya zina. Mchungaji wa Kenya mwenyeji wangu, sio mchungaji wangu. Nibwiye umuvuga butumwa wa Kenya iryo zina, akaniambia usiende huko. Arambira atahantu ntugeyo, kwa sababu kule ndipo ambapo unatengenezea uchawi unaokuja hata huku. Atahari ahantu niho bacurira uburozi ndetse bukazanina. Nikamwambia nisipoenda wataenda wakina nani? Ndamubwira ndetse ni ntajyayo hazajyayo bandi. Maana sisi ndo tumeitwa tuende mahali pasipoendeka. Kandi ariko twatoranyijwe kujya ahantu hatagendwa, abariho tujya. Sisi ndo tumetumwa kupeleka nuru gizani. Nitwe twatumwe kugaragaza umucyo mu mwijima. So nikawa nimeenda. Nigendaga. Nilipofika kule, ngezeyo, nilikuta kweli watu wana taabu. Ngezeyo nsanga abantu bafite akaga. Unajua kuna wakati tunapata neema ya Mungu tunaichezea. Ari igihe tubona ijambo ry'Imana tukarikinisha. Hapa mnaona makanisa yako hapa karibu na karibu mnachezea. Hano ugasanga hari insengero hano hirya no hino, ugasanga umuntu arazikinisha. Hata mkienda makanisani mnasali kama vile mpo tu. No mwaje no materaniro mugaterana nk'abantu kuko muhari gusa. Lakini mungelijua wakati mungeliutumia. Ariko byo mubimenya mwagakoresheje uwo mwanya, kwa sababu kuna watu wanatabika duniani. Kuko hari abantu bafite akaga muri isi. Kuna sehemu nakuta hakuna hata kanisa, wanatamani waone kanisa walioni. Kuna mahali nakuta wanatamani kanisa hawalioni. Hari ugasanga hari abantu bifuza itorero ariko ntibaribone. Mahali ambapo wamekaa wachawi kanisa si jepesi kuwepo. Kuko ahantu hari itorero ntabwo abayobozi ari ngo ntibyoroshye kugira ngo babe bahari. Ili kanisa liende lazima patikane mwenye nguvu wa kuvunja zile madhabahu. Ni ngombwa ko itorero bigendana na wa munyambaraga uvunagura imbaraga z'ababarozi. Nilipoenda pale nilikuta watu hata chakula wanakula kwa shida. Nagezeyo nsanga no kurya byonyine babirya kubw'akaga gakomeye. Watu walikuwa wanaamuka asubuhi wanatonda msuruni waombee. Pia mimi ndo nazama mfukoni na mnunua maziwa ya kupika chai ili wanywe na mkate. Bantu babyukaga mu gitondo bagatora umurongo mbasengere, ariko n'igihe bakoraga mu mufuka kugira ngo ndebe ko bagura ka chai bakanywa n'umugati. Mpaka mama yake na yule mama akakasirika. Kugeza igihe nyina uriya mubyeyi ababara. Kasema mbona mtoto wangu anamtesa? Ko ndeba umwana wanjye bamubabaza. Yeye anaamka na waombea hata 50 ya kununua mkate nao wanakosa. Akabyuka basengera mukabura n'umugati bivuze ngo urye aho bakabugura. Naambia mama usikasirike. Aravuga ati mama mubyeyi yigira agahinda. Kwa sababu sio wao nao wamefungwa. Ntabwo ari kubwabo nabo barabushye. Wanatamani wafunguliwe ili waweze kufanya hivyo unavyotamani wafanye. Nabo barasaba kugira ngo babohorwe nkuko nawe ubibona ko bakwiye kubohorwa. Kwa sababu nao nyumbani kwao hawana chakula. Kuko ni wabo mu rugo nta cyo kurya bafite. Bwana tusaidie sana. Bwana dufashe cyane. Lakini kitu ambacho niliona kwa sababu walikuwa wamefungwa,
ikintu nabonye kuko abantu bari baboshye walikuwa wanakuja wananiambia, mchungaji, tunaomba utuonyeshe nini kina wao. Kiswahili chao huwa ni kibovu kama cha Kongo. Wanasema, mchungaji, naomba nionyeshe kinachonikula. muvuga butumwa ndagira ngo nyereke ikintu cyasima nanjye mbona icyo kurya. Kinachonikula. Hicho ni Kiswahili chao. Kitu kinachonitesa. Ndagira ngo bose muvuga butumwa umbwira ikintu kimbabaza nanjye. Haleluya. Nikamwambia mimi sio mganga. Nababwira ngo gisi ndi umuganga. Ukiona kinachokutesa ama kinachokukula, mmenye ikikubuza amahoro cyangwa kikurya, nimepewa mamlaka ya kukifukuza kikae mbali na wewe. Mbana uburenganzira bw'irukana ibyo byose nibibe. Lakini nikikwambia kinachokukula, ariko mubwiye ngo kikurya niki, utafanya nini? Utajipigania kitoke ama utafanya nini? Bimubwira se kikurya wirwanaho kikubise urabigenza ute? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimezungumza hayo mengi ili nikuweke sawa, kwa sababu nimezunguka sehemu nyingi sana. Navuze jinsi cha hirya no hino kugira ngo wumve. Nimezunguka sehemu nyingi sana. Nazengurutsa ahantu henshi cyane. Nimeona kanisa la leo wameweka roho sana kwa unabii, na hasa wengi wanaweka kwenye roho kwenye unabii wa uongo. Nzengurutsa ahantu hanini cyane. Usanga itorero ry'iki gihe rikurikiranye kumva ubuhanuzi bw'ibinyoma. Na ndio maana unakuta kanisa linateseka. Usanga itorero rifite akaga. Lakini kanisa halikupaswa kuteseka. Ariko itorero ntabwo rishinzwe kugira akaga ngo ribabare. Tungeweka mioyo yetu kwenye neno la Mungu, dushize ubwenge bwacu ku ijambo ry'Imana. Neno la Mungu ni maji. Neno la Mungu ni maji. Ijambo ry'Imana ni amazi, linaosha. Liruhagira. Neno la Mungu ni mafuta. Ijambo ry'Imana ni amavuta, linang'arisha. Bituma umubiri ubengerana, woroha. Neno la Mungu ni moto. Ijambo ry'Imana ni umuriro. Kitu kibaki kusogelea linateketeza. Ikintu kiyo kiryegereye liratwika. Neno la Mungu ni nyundo. Neno la Mungu ni nyundo. Ijambo ry'Imana ni nyundo. Mioyo migumu yote inavunjika. Imitima yose irwaye irameneka. Neno la Mungu ni upanga ukataa kweli. Ijambo ry'Imana ni umuhoro utema. Haleluya. Haleluya. So zaidi ya yote huwa nasisitiza sana mtu aweke akili zake kwenye neno la Mungu. Ikiruta byose umuntu ashyire ubwenge bwe ku ijambo ry'Imana. Nilikwambia neno la Mungu ni unabii kamili. Ndakubwiza ukuri ku ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi bukomeye. Nawezekana wewe ni mgonjwa. Nawezekana wewe ni mgonjwa. Ushobora kuba urwaye. Yesaya alisema kwa kupigwa kwake Yesu sisi ni wazima. Yesu aravuga kuba Yesaya. Yeah. Yesaya aravuga ngo kubabazwa kwacu kwake Kristo. Kubabazwa kwa Kristo ni ubugingo bwacu, ni ubuzima. Haleluya. Maana yake unashika ile neno unasema Kristo pale msalabani uliumizwa kwa ajili yangu, kwa hiyo mimi si mgonjwa, ugonjwa wangu na kubebesha msalabani. Yesu aravuga, ijambo riravuga riti mu burwayi bwanjye Yesu mu kubabazwa kwe ku musaraba ni uburwayi bwanjye bwagiye nsigara ndi umundi muzima. Haleluya. Amen. Nimetangaza kwambia vizuri. Unashika lile neno, ufata lile jambo nabii Isaya alilosema. Ijambo Yesaya yavuze. Unamwambia Kristo. Unamwambia Kristo. Ubwira Kristo kwamba mimi sio mgonjwa. Yewe si ndi umurwayi, kwa sababu kwa kupigwa kwako mimi ni mzima. Kuko Yesu ku nkoni wakubiswe niho naboneye ubuzima. Nachukua magonjwa yangu na kupisha msalabani. Mbona mfata uburwayi bwanjye nshyira ku musaraba.
na magonjwa yanakukimbia. uburwayi burahunga. Kikubwa tu ni kupandisha imani. Kikubwa tu ni kupandisha imani. Icyangombwa cyane ni gukomeza kwizera. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikiwa huna watoto, ubaye udafite abana, unashika neno, ufite iri jambo, ukisoma katika kitabu cha Walawi, ugasoma ijambo mu gitabo cy'Abalewi, na pia kwenye kitabu cha Hesabu, no mu gitabo cyo kubara, neno la Mungu linasema kwamba hakutakuwa na tasa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta ngumbi zabaho katika Israeli. Muri Israeli. Nilikwambia juzi, ndakubwira ejo bundi, kuwa wewe uliyepokea Kristo ni Mwisraeli katika ulimwengu wa roho. Wewe wakiriye Yesu ni Umwisraeli katika ulimwengu wa roho, mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Amen. Maana na wewe ni mjukuu wa Ibrahim. Kuko nawe uri umwuzukuru wa Abrahamu. Maana Ibrahim ni baba wa mataifa. Kuko Abrahamu ni umubyeyi w'amahanga. So unachukua hilo neno nasema, umesema hakuna tasa katika Israeli, na mimi ni Mwisraeli maana nimeungana na Kristo katika ulimwengu wa roho, kwa hiyo mimi sio tasa. No, nanjye ko ndi umwuzukuru wa Abrahamu muri Kristo, ntabwo ndi ingumba jewe. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Tunaenda pamoja. Turi kumwe. Wacha tuende kwenye somo la leo, maana atujye ku isomo ry'uyu munsi wa none. Somo la leo, isomo ry'uyu munsi tunakwenda kujifunza injili halisi ya Kristo. Tugiye kumva ubutumwa nyakuri bwa Kristo. Injili halisi ya Kristo. Ubutumwa nyakuri bwa Kristo. Kwa nini nakufundisha injili halisi ya Kristo? Kuki nkwigisha ubutumwa nyakuri bwa Kristo? Leo hii umunsi wa none, kulingana na kanisa lilivyofika mbali, kurikije uko itorero rigeze kure, adui ameshavamia sana kanisa la Mungu. Umwanzi amaze kwataka cyane itorero ry'Imana. Makanisa ni mengi lakini yote si ya Mungu. Amatorero ni menshi ariko yose si ay'Imana. Na hayo yote ni unabii ulikuwa umetabiliwa. Nibyo byose ni ubuhanuzi bwarahanuwe. Na ndicho kizazi ambacho wewe na mimi tunaishi. Ari rwo rubyaro nge nawe turimo ubu. Kuna watu wengi wanataja Mungu na Kristo lakini hayumo ndani yao. Hari abantu benshi bavuga Yesu Kristo ariko ntabwo ari muri bo, na wala hajawatuma, nta nubwo yatarigeze n'abatuma. Ndio maana na kufundisha injili halisi ya Kristo ili uielewe na uifanyie kazi. Nicyo gituma nkwigisha ubutumwa nyakuri bwa Kristo kugira ngo uielewe na uifanyie kazi, kugira ngo umenye unabukoreshe. Kwa sababu nilikwambia kuwepo mahali hapa, nakubwira ngo kugira ngo mbe ndi hano, sio mimi wote, mimi na wewe, si kubwanjye cyangwa nawe. nalikumvuga uwe kuva ngaha kuba kuri inosi. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo namaanisha wewe kuwepo hapa duniani, wewe kuba uri kuri iyi si, haukuja kutalii, wewe ntabwo waje mu bukerarugendo, haukuja kuolewa ama kuoa, ntabwo waje gushyingirwa cyangwa
mtoto mwenyewe za wote karibu shiki. Haleluya. Haleluya. Amen. Wala haukuja kufanya biashara, Ntabwo waje gucuruza, wala haukuja kufanya hiyo kazi unayoifanya. ntabwo waje gukora ako kazi ukora. Kusudi la Mungu kuwepo hapa duniani, Impamvu y'Imana kugira ngo wowe ubiye kuri iyi si ni kuzitangaza sifa zake, ni ukugira ngo utangaze ibikorwa bye, ubwiza bwe. Hayo mengine tunafanya tu ni ya ziada. Ibyo byose bindi dukora ni ibisanzwe. Hayo yote tunafanya ni ya muda tu. Ibyo byose dukora bindi ni iby'akanya gato. Lakini kitu muhimu sana ni kutangaza sifa zake Mungu. Ariko ingengo nyamukuru ni ugutangaza ubwiza bw'Imana. Ndio maana unapaswa kuelewa injili halisi ili ufanye hiyo kazi. Nicyo gituma ukwiriye kumenya ubutumwa nyakuri kugira ngo ukore ako kazi. Injili halisi, kufanya injili halisi si lazima ushike maiki kama mimi. Kuba uvuga ubutumwa nyakuri si ngombwa kuba ukora nk'uko akora ukwe. Si lazima utoke jasho kama mimi. Si ngombwa kubira ibyo nk'uko bibira. Bali ukiishi maisha matakatifu, maisha ya utaua, Kuba mu buryo bwo gukiranuka, utasababisha watu wengi kumwijia Yesu. uzatuma abantu benshi binjira muri Kristo. Kuna walokole wengi wakina mama unakuta Hari abarokore benshi, ababyeyi waume zao hawajaokoka. Wameza hawajaokoka. Yeah. Barabyaye ntibigeze bakizwa. Waume zao. Abagabo babo ntibigeze bakizwa Kwa sababu ya tabia mbaya zao. kuko ingeso z'abo bagore zabaye mbi. Na wengine wakuta wanaume wameokoka lakini wake zao hawajaokoka. Ugasanga abagabo barakizwa, abagore ntibakizwe Kwa sababu ya tabia mbaya zao. kubera ko abo bagabo bafite ingeso. Na wengine wakuta baba na mama wameokoka Usanga ababyeyi papa na mama barakizwe lakini watoto hawajaokoka. aho ugasanga abana n'abakizwe Kwa sababu ya tabia mbaya zao. kubera imico mibi yabo. Maana yake ile injili halisi haimo ndani yao. Kuko buriya butumwa nyakuri ntabwo, Kwa sababu injili halisi inabadilisha mtu. kuko ubutumwa nyakuri buhindura umuntu. Mtu ambaye amempokea Yesu anakuwa amefanya neno moja kugeuka. Umuntu wese wakiriye Yesu abona ijambo rimwe guhinduka. Maana yake alikuwa anaendea njia ya dhambi, anaiacha anageuka, anaendea njia ya haki ambayo anatazama msalaba. Kuko yagendaga mu nzira mbi y'ibyaha agahindukira akagenda mu nzira y'ubugingo. Na nilikwambia yule ambaye ameokoka ni lazima atimize neno moja la kujikana nafsi yake na kujitwika msalaba na kumfuata Kristo. Ndakubwira ko umuntu wamaze gukizwa ariyanga ubwe akikorera umusaraba agakurikira Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio wokovu halisi. Ubwo nibwo gakiza nyakuri. So nilikuwa nakwambia kwamba kanisa la leo kuna injili tofauti tofauti. Nicyo nkubwira ko itorero ry'iki gihe cya none hari ubutumwa butandukanye. Kuna injili za watu binafsi. Hari ubutumwa bw'abantu buntu. Wanahubiri kwa ajili ya manufaa yao ama kwa ajili ya matumbo yao. Bakabwiriza ku inyungu zabo cyangwa ku bw'inda zabo. Ndio utakuta wanafanya vituko vitimbwili kanisani. Nicyo gituma ushobora kubona bakora ibikorwa bikabije cyane. Unakuta wanauza, anachota mchanga pala, nawaambia watu kwamba huu ni mchanga wa baraka umetoka Israeli. Anaanza kuwauzia. Akagenda akazana umusenyi, ati umusenyi ni wa Israeli, ati dore igitango. Anachimba kisima, agacukura icyobo, akijaza kachupa haka, anawaambia haya maji ni maji ya upako. atugurira amazi n'amazi yahawe umugisha. Hapa si mnauza 500, akandi mukagurisha 500, anakauza 2000. Maji aliyochota kwenye kisima haya amepita kwenye kiwanda, ametengenezwa, kuna vitu vimewekwa, lakini yeye anachota maji ya kisimani, halafu anaweka humu, anawadanganya kwamba ni maji ya upako, anauza 2000. akakubwira ati aya mazi n'amazi yahawe umugisha avomwe ku gisima atarayanga yakishijwe mu ruganda,
akakagurisha 2,000 kwa amazi yahawe umugisha. Unakuta watu kwa sababu wamepofuka, ni wajinga wa fikira, wanagombania. Ugasanga yuko abantu bahumye batakifite ubwenge, ugasanga bambakurikiye ibyo ngibyo. Chumvi hapa mnaiuzaje? Umunyu hano kurangahe? Kuna watu wetu pakiti kidogo ama huko hatuna haiko mnanunua kwa kilo 400. Kuna vipakiti vidogo sisi kule kuna kipakiti cha 250 cha 200. Ano nusu kilo ni okay, nusu kilo 200. Ndio. 200 ya Rwanda. So anachukua hiyo nusu kilo ya chumvi, anasema hii chumvi ni chumvi ya upako. Agafata umunyu atuyunu umunyu wahawe umugisha. Ukura magana. Hiyo nusu kilo, nusu y'ikilo anaikata mara 5. Akakatamo ibice 5. Sasa amenunua mara 200. Ni akaguze magana. Ile ambaye amenunua amekata mara 5. Kandi akabagabanyijemo 5. Kapisi kamoja anauza 1,000. Ka gace kamwe kakagurisha 1,000. Kama na watu 5,000. Niba abana ari 5,000. Amekusanya pesa ngapi? Yegeranyije amafaranga ngana iki? Bwana tuhurumie sana. Imana itubabarire cyane. Bwana tuhurumie sana. Imana itubabarire cyane. Hiyo ni injili ya tumbo. Iyo ni ubutumwa bw'indagusa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kuna injili ya watu waliotumwa na watu. Ariko hariho n'ubutumwa bw'abantu batumwe n'abantu. Kakuta mtu anafungua kanisa, ugasanga kinguye urusengero kwa sababu ana pesa, kuko afite amafaranga. Anaweka mjomba wake kwa sababu kuna kitu ana target. Kuko hari ikintu akurikiye, hari intego, akamugira umuvuga butumwa nyirarume. Mjomba wake hana wito. Nyamara nyirarume nta muhamagara afite. Anaweza kavaa suti, ashobora kwambara ikote na tai kama nilivyofanya, agashiramo karuvati nk'uko ubibona, akaja kahubiri, akaza kabwiriza. Lakini akitoka naenda kwenye bar. Kwenye bar. Yahava akajya mu kabari kwa sababu hana wito. Kuko ntabwo ari umuhamagaro. Na ukimkuta kwenye bar usimshangae, maana hana wito, alitumwa na mjomba wake. Kuko n'umusanga mu kabari ntugatangare kuko yatumwe na nyirarume. Alitumwa na mjomba wake, hajatumwa na Mungu. Ntabwo yigeze atumwa n'Imana, yatumwe na nyirarume. So mambo kama hayo unakuta nachanganya watu. Ugasanga rero ibintu nk'ibyo bivangiye abantu. Lakini hupasi kuchanganyikiwa kwa sababu unaelewa hiyo injili ni injili gani. Ntabwo ukwiye no gutangara ngo bigutangaze kuko uzi ubwo butumwa ni butumwa nyabaki. Wewe ukisha gundua, toroka mapema. Wewe ubona bimeze bityo chika kare. Nabii Yohana alisema wakifunga mlango watu hao pitia dirishani. Nabii Yohana. Yeah. Muhanuzi Yohana yaravuze ngo niba fungura urugi uca mu idirisha. Watu wa namna hiyo ujitenge nao. Abantu bameze batyo witandukanye nabo. Hata mtume Paulo alisema hivyo. No, ni ntumwa Paulo nuko yavuze. Tena yeye alisema hata kula chakula usile nao. Paulo anavuga no kusangira ntimusangire. Kwa sababu ni heri ule na mpagani ambaye haingie kanisani kuliko ule na mtu anakanyaga madhabahuni halafu anatenda uovu. Birutwa nuko asangira no hanze kurutuka usangira n'umunyabyaha uri mu itorero. Watu ambao wamefia kanisani ni wabaya kuliko wasioamini. Wale abantu bona baza mu rusengero bameze batyo ni babi kuruta hanze. Mungu aturumie sana. Mana tubabarire cyane. Mungu aturumie sana. Mana tubabarire cyane. Lakini kuna injili ariko hari ubutumwa ya mashetani. Hari n'ubutumwa bw'amashitani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna makanisa mengi yamefunguliwa kwa sababu adui shetani ametuma wajumbe. Hari amatorero amwe bakingura Satani atumye nawe intumwa ze ili aweze kuchanganya ulimwengu, kugira ngo ashobore gutatanya abari mu isi.
Nakumbuka ilikuwa 2007, mwaka 2007. Ndibuka hari mu 2007 tulikuwa kwenye maombi mahali panaitwa Manyovu Kigoma. twari mu gihe cyo gusenga ahantu hitwa Manyovu muri Kigoma. Tulikuwa tunakesha mida saa 9 alasiri. Twarakeshaga mu gihe cya saa 9 alasiri. Saa 9 alfajiri, sio alasiri, alasiri ni ya mchana. Alasiri alfajiri. Saa 9 alfajiri Ngo bakeshaga saa 9 z'urukerera. Mchawi akapita pale tulipokuwa tunasalia kanisani akadondoka. Umurozi ashandi twasengeraga aragwa. Alipodondoka tukamkamata, amufata, tukakuta na karatasi alipotoka kwenye kikao. Usanga afite urupapuro avuye mu nama. Karatasi ile ilikuwa na agenda nyingi sana kwa ajili ya kuvamia kanisa la Kristo. Urwo rupapuro rwari rufite gahunda nyinshi zo kugira ngo batake urusengero, isengero. Lakini mmoja ambao nitakwambia kwa sababu muda ni mchache, ilikuwa ni kuanzisha makanisa mengi yatakayofundisha uongo mwingi na ukweli kidogo, kugira ngo bashaka amatorero menshi yo kwigisha ukuri gucya n'ubinyoma byinshi. Bwana tusaidie sana. Maana dufashe cyane. Na hayo ndiyo yanayoendelea mpaka siku ya leo. Ibyo rero nibyo bikomeje kugeza umunsi wa none. Nakumbuka wakati huo, nibuka icyo gihe, kama unakumbuka ulisikia habari za Loliondo Arusha. Ulisikia habari za Loliondo Arusha? Niba warigeze kumva makuru ya Loliondo ngo uri muri Arusha? Ulisikia hii habari hiyo? Hakuna. Mbona Wanyarwanda walikuwa wanakuja wengi na Warundi na watu wengi walikuja, na ndege wengi wanakuja. Ulisikia mchungaji alikuwa amefunuliwa dawa ya kuponya ukimwi? Mchungaji alifunuliwa dawa ya kuponya ukimwi? Hamkusikia hiyo kitu? Haleluya. Hamkusikia? Hiyo yote ilikuwa agenda ya kuzimu. Na watu tuliwazuia, tuliwakemea. Lakini wale ambao hawakusikia wakaenda kunywa ile dawa leo hawapo. Ariko abantu bumvise bakajya muri ya muti aho tuvugira ubu ntabahari. Ukisikia mchungaji wa aina yoyote anasema nimefunuliwa nikupe dawa, huyo ni mjumbe wa shetani. Nubona umuvuga butumwa zijyana na ishuye iby'umuti, umenye ko ari umukozi wa shetani. Kwa sababu neno la Mungu ni kila kitu. Kubera ko ijambo ry'Imana ni buri kintu cyose. Yesu ndiye daktari wa madaktari. Yesu niwe muganga w'abaganga bose. Yaliyoshinda madaktari, watumishi wa Mungu tunaponya jina la Yesu. Aya byananiye abakozi bose, abaganga bose, abakozi b'Imana turavura mu izina rya Yesu. Nimeona Mungu akiponya kansa. Nigeze kubona Imana ivura kanseri. Unajua mzungu usimutishe na ukimwi. Umuzungu ntuzamukangishe sida. Ukimwi haogopi. Ukimwi haogopi. Ubu sida ntabwo ayitinya. Lakini kita naogopa ni kansa na kisukari. Ikintu atinya ni kanseri na diabetes. Haleluya. Haleluya. Amen. Maana wamejitahidi, wanafanya operation, lakini kansa wanafanya operation wanatoa inarudi. Kuko babaye umuntu urwaye kanseri bakagerageza bakamubaga bakagira bati kanseri kagaruka. Lakini kama umeponywa na Yesu, kansa inaondoka jumla. Ariko yikirijwe kanseri, yikijwe n'Imana igenda burundu. Na Yesu anakuponya bila operation. Na Yesu agukiza utabaze.
maana malaika walioko mbinguni wanaofanya operation wanafanya kimya bila wewe kujua. Kuko bamalayika bavura kanseri bari bavura buhoro bucece. Haleluya, haleluya, amen. So ukiona mtu anakuambia kwamba nimeonyeshwa na Mungu dawa, huyo ni muongo. Nubu mungu kwangu neretswe n'Imana umuti, ujimanya ko umuntu abesha. Kesho nitakufundisha namna Yesu alivyomwaga damu yake, na hiyo damu, kila damu iliyomwagika kazi yake. No, Kesho nitakufundisha, ejo nzakwigisha damu Yesu aliyomwaga. Amaraso Yesu yamennye, alimwaga sehemu mbalimbali, yamennye ahantu hatandukanye, na kila sehemu ilikuwa na maana yake, ariko na buri hantu hari impamvu zaho, na kila sehemu ina kazi yake, na buri hantu hafite akazi kaho. Na hiyo damu ya Yesu ndio inayofanya kila kitu. Nayo maraso ya Yesu niyo akora buri kintu cyose. Haya mambo mengine tunafanya tu kwa sababu imani zinakuwa hazijapanda. Ariko ibintu byose dukora kwizera kuba kukiri guke. Lakini kama imani imepanda, huwa damu ya Yesu ni dawa tosha. Ariko kwizera iyo gushitse, amaraso ya Yesu ni umuti uhagije. Haleluya, amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Turumvikana? Nimeona Yesu akiponya ukimwi. Nabonye Yesu avura sida. Nimeona Yesu akiponya kisukari. Nabonye Yesu avura diabetes. Nimeona Yesu akiponya hizo kansa zilizoshindikana. Nabonye avura makanseri yananiranye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukimwamini, yote yanawezekana kwake. Iyo mwizeye byose birashoboka muri we. Tusome neno la Mungu, nisizungumze yangu. Kadusome ijambo ry'Imana, tutavuga ibyacu. Naomba msomaji nisomee ile Isaya. Ndashaka musomye asome muri Yesaya 61. 61. Yesaya 61. Yesaya 61. Nasoma moja mpaka mstari wa pili, lakini wewe utaendelea mpaka 10 ndio ujumbe utakamilika vizuri. Msomaji asome mistari miwili tu, lakini kama mtataka kuelewa huo ujumbe vizuri usome mpaka 10. Soma asome imirongo ibiri. Ushaka kusoma zakomeza asome. Yesaya Mwuka w'Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta umubwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Amen. Uende na Luka 4:18 na 19. 4 Luka 4:19. 4:18. Kane ku murongo wa 18 na 19. Mwuka w'Uwiteka ari muri jye, Mwuka cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzekeye, no kumenyesha abantu iby'umwaka Umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Data mu izina rya Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Ndagushima kubwo ubwiza bwawe. Nasema asante kwa sababu umetupa neema ya kuwepo mbele zako tena. Kuko uduhaye
umugisha wo guhagarara imbere yawe nanone. Maana juzi ulikuwa pamoja nasi, Ejo bundi wari kumwe natwe, na jana ulikuwa pamoja nasi, n'ejo wari kumwe natwe, na leo tena umetupa nafasi hii. n'ubu kandi uduhaye aka kanya. Narudisha sifa na utukufu kwako. Garagaza ubwiza n'urukundo rwawe. Nasema asante kwa neno lako ambalo umelituma kwa ajili wako na watakatifu wako. Nasema asante kwa sababu ya neno lako umelituma kwa watakatifu wako. Ndavuga ngo urakoze cyane ku bwiza bwawe no gukiranuka kwawe. Neno hili unifanye kuwa chombo, bali wewe uzungumze na watu wako. Iri jambo ribe iryo ku chombo. Unifanye chombo mimi. Ngiri igikoresho. Ngiri igikoresho ahubwo wowe wikorere. Ili watu wako waelewe neno hili, kugira ngo abantu bamenye iri jambo na liweze kuwafungua. Ushobore kubabohora. Kila aliyeingia akiwa ni mgonjwa apokee uzima. Uwinjiye harwaye atahana ubuzima. Aliyekuja akiwa hana amani apokee amani. Uva ahangaha adafite kwizera atahane kwizera. Aliyekuja hapa akiwa hana amani apokee amani. Uzana adafite kwizera amani. Amani sio imani, amani. Uza adafite amahoro atahana amahoro. Atakaye ingia mahali hapa akiwa amefungwa apate kufunguliwa. Na sahayi yagitindiramo hano aboshye ashobore kubohorwa, itabohorwa. Nalika malaika wako wanaotoka katika kila kitengo. Ndayareka abamalayika bawe baturuka mu rwego zose waweze kutenda kazi mahali hapa. Bashobore gukora ibikomeye hano. Wanaotoka kwenye kitengo cha afya watende kazi cha afya. Abaje ku kazi ko k'ubuzima bakora akazi kabo. Waliotoka kwenye kitengo cha economy wafanye kazi yao. Abaje ku by'ubukungu bakora akazi kabo. Waliotoka kwenye kitengo cha ajira wafanye kazi. Abaje ku by'ibihe ajira. Ku by'ibihe? Ajira ni ajira ni abajeje guhereza ubuzi abantu. Guhereza ubuzi abantu. Abantu bashinzwe gutanga imirimo. Marayika ushinzwe abatanga imirimo nawe akore. Malaika wanaohusika na miji wakatende kazi. N'abagendanye n'ingo nabo bakora imirimo yabo. Malaika wanaohusika na uzazi watende kazi. Bamarayika nabo bagendanye n'iby'urubyaro nabo bakora imirimo yabo. Malaika wanaohusika na elimu watende kazi. Abamarayika bagendanye n'uburezi nabo bakora ibyabo. Malaika wanaohusika na amani watende kazi. N'abamarayika nabo bagendanye n'amahoro nabo bakora akazi. Nasimama kinyume na kila hila zote za adui. Mpagaze nitandukanyije n'imigambi mibi yose y'umwanzi. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mu izina rya Yesu Kristo muzima. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nimekuambia na kufundisha injili halisi ya Kristo. Ndakubwira ngo ndakubwiriza ubutumwa nyakuri bwa Yesu Kristo. Nimeanza kukueleza injili feki za wajumbe wa wanadamu na wajumbe wa matumbo yao na wajumbe wa ibilisi. Nabanje kukubwira ubutumwa bw'ibinyoma buva mu binda zabo, buva mu bwatumwe n'ibinyoma no guturuka kwa Shetani ari we Ibilisi. Kwa sababu ni lazima uelewe hayo ndipo uweze kuelewa upaswayo kuyatenda. Byabaye byiza nyine kubanza kumenya imirimo mibi kugira ngo nawe umenye icyo ukwiriye gukora noneho. Ukisoma Ezekiel 44:23 nabii Ezekiel anasema. Usomye Ezekiel 44 umurongo wa 23. Nabii Ezekiel anasema
umuhanuzi Ezekiel aravuga ngo makuhani kazi yao ni kufundisha watu wa Mungu, ngo abavuga butumwa abahereza b'Imana ni akazi kabo ni ukwigisha abantu b'Imana yaliyo masafi, kubigisha ameza na yaliyo machafu na mabi, na mambo matakatifu n'amagambo yo gukiranuka na mambo ya uovu, n'amagambo mabi, ili wajue mambo ya utakatifu wayafate, kugira ngo bamenye amagambo yo gukiranuka bayakurikize, na uovu wawache, nayo gukiranirwa bagoyareke. Nisipokueleza ya kwamba kununua chumvi ni dhambi mbaya, nakuvuga kugira ngo uguru wa munyu bagurisha batyo ko ari icyaha gikomeye, utaenda ununue kizani kwamba utasaidika, uzajya wibwira ko nugura bizakugirira akamaro. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, ariko ndajya ngubwire uyu mugoroba wa none, hata kama utatoa milioni, niyo watanga milioni, hiyo milioni kwanza, cha kwanza ujue haiendi kwa Mungu. Iyo milioni utanga ntabwo ijya ku Mana, kwa sababu hao watu hawajatumwa na Mungu. Kuko abantu bigeze batumwa n'Imana. Utakuwa umeibiwa, uzaba wibye, na hizo pesa zako nayo mafaranga yawe zitaungamanishwa na kuzimu, nazo zitakoreshwa. Baada ya kubarikiwa utafilisika. Aho kugira ngo uhabwe umugisha uzatindahara. Nenda uchunguze vizuri, genda witegereze neza watu ambao wanakimbia nyuma ya hao watu, abantu bakurikira abo bantu, baada ya kupata baraka, aho kugira ngo babone umugisha wanapata balaa, babona umwako. Ndio maana jioni ya leo icyo gituma nkubwira na kufundisha injili ya Yesu Kristo, ndakwigisha ubutumwa bw'Imana ili uyifanyie kazi vizuri, kugira ngo ukoreshe neza. Utaona Mungu akitenda mema katika maisha yako, uzabona ukora bigirirwa neza mu buzima bwawe. Tumeanza kusoma kitabu cha nabii Isaya. Twabanje gusoma igitabo cy'umuhanuzi Isaya. Tumeona nabii Isaya alitabiri habari za Kristo. Twabonye nabii Isaya ahanura ibya Yesu Kristo, namna atakavyokuja kuwatoa watu kwenye vifungo, kugira kuko Yesu azaza kubohora abantu. Yesaya bihanura. Tunaona Isaya alieleza sana, maana nikwambie usome mpaka 10. Nicyo gituma nababwira ngo usome ugeze ku murongo wa 10. Anasema ataondoa kilio na kuleta furaha, azakuraho amarira azana amahoro. Munezero. Amahoro n'umunezero. Azakuraho ibyagahinda n'amarira akuzana amahoro n'umunezero. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ataondoa kilio alete furaha, azakuraho agahinda azane umunezero. Ataondoa shida alete raha, azakuraho akaga azane amahoro, azane ibyishimo. Haleluya. Lakini mtumishi wa Mungu aliposoma Luka, ariko umukozi w'Imana nkuko yasomye Luka, tunaona sasa ni Kristo mwenyewe anazungumza. Tubona ko ari Yesu bwite wivugira. Biblia inasema Yesu alipokuja, ayavuga ngo Yesu aza, Biblia ikivuga alijifananisha kama mwanadamu. Yigize nk'umwana w'umuntu. Alikuwa Mungu mwenyewe, yari Imana bwite. Kwa sababu Biblia nabii Isaya mtabira akisema ni Mungu mwenye nguvu. Kuko Yesaya muhanuzi yaravuze ngo ni Imana y'imbaraga. Lakini alipokuja alijifanya kama mwanadamu. Ariko igihe yazaga yigize nk'umwana w'umuntu. Alikuta kuna taratibu za kuwa Myahudi haweza kusimama kuzungumza mbele za watu akiwa hajafikisha miaka 30. Kuko nawe yaje mu muryango w'Abayahudi, aba nk'Umuyahudi, abona atashobora kuvuga tuje imyaka 30. Akatulia, arabyihorera paka alipofikisha umri wa miaka 30. Kugeza igihe yagejeje imyaka 30 ayuje y'ubukuru. Na wakati ule ili Mungu aonyeshe utaratibu, kugira ngo Imana nayo yerekane utaratibu ni urutonde, dukoresha urutonde kugira ngo Imana yerekane
gahunda. Haleluya. Amen. Haleluya. Yohana Mbatizaji alisimama kwa ajili ya kuambia watu watengeneze maisha yao. Nicyo gituma nta mubatiza avuga ngo Yohana Mbatizaji yazaga batiza avuga ngo alisimama, yarahagaze akaanza kuhubiri injili ya toba, abanza kubwiriza ubutumwa bw'ukuri, bwiza bwo kwihana. Haleluya. 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 Amen. Na kubatiza watu kwa maji mengi, abatiza abantu mu mazi menshi. Na Yesu kwa kuwa alijua muda wake umefika, kwa na Yesu yamenye ko igihe cye kigeze, akaenda ili abatizwe na Yohana. Aragenda kugira ngo abatizwe na Yohana. Alipofika akabatizwa. Biblia inasema Roho wa Mungu akashuka juu yake kama ua. Biblia ivuga ko umwuka w'Imana wamanutseho nk'uko ubona ikirabyo, na mbingu zikafunguka, sauti kasikika. Ijoro lirakinguka, amajwi arumvikana. Huyu ni mwanangu mpendwa, uyu ni umwana wanjye nkunda, mumwumvire. Hapo Biblia inasema Yesu alichukuliwa na Roho mpaka nyikani. Ubwo nibwo Biblia ivuga neza ko Yesu yatwawe n'umwuka mu butayu, akafunga siku 40. Asenga iminsi 40 pasipo kula wala kunywa, atarya atanywa. Jana niliwafundisha kuhusu maombi. Ejo nabigishije ibijyanye no gusenga. Alifunga hizo siku, alikuwa anataka anze kazi maalum iliyomleta duniani. Kuyagira ngo yasenze icyo gihe kugira ngo ashobore gukora akazi yatumwe muri iyi si. Akatoka kule nyikani alipomaliza maombi, avuye mu butayu arangije amasengesho ye, kaingia hekaluni, ayinjira mu rusengero. Kumbuka Wayahudi walikuwa hawaruhusu mtu akanyage madhabahuni. Kama sasa hivi nilipo hapa, wasingeniruhusu pasipo kuniuliza una PhD. Abo ngabo bice k'Abayahudi utagaranga batabanje kubaza amashuri yawe yo mu rwego rwo hejuru, mpaka wajue kwamba umesoma vile vitabu vya Musa, umesoma Zaburi, umesoma nini, ndo wanakupa usimame. Wagombaga kuba wize teolojiya y'Bibiliya yose mu buryo bwose kugira ngo ushobore guhagarara nkaho. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu ni ajabu sana. Ariko akazi k'Umwuka wera karakomeye cyane. Ndio maana niwasihi jana, ikiwa unataka kuona Mungu, kaa kwenye neno, kaa kwenye maombi. Niba ushaka, nibyo ejo nababwiye, niba ushaka kubana n'Imana, icara mu ijambo ry'Imana no mu gusenga. Rasi ukikimbilia uombewe, watakuombea mpaka nywele zitanyonyoka. Ariko bitari ibyo bazagusengera n'umusatsi uveho. Bwana tusaidie sana. Imana dufashe cyane. Bwana tusaidie sana. Imana dufashe cyane. Watu wengi nimeona wamekimbia, lakini kama utakaa kwenye neno, ukakaa kwenye maombi, Mungu ataagiza mtu kwa ajili yako na atasema mara moja, utakuwa huru katika jina la Yesu. Nuba no gusenga no mu ijambo ry'Imana, Imana izatuma intumwe mu munsi umwe, ako kanya ube mu ijambo ry'Imana kandi ube ukiranije. Haleluya. Turumvikana. Haleluya. Yesu akaingia, ameongozwa na Roho Mtakatifu, akaingia hekaluni. Alipoingia, wale Wayahudi wakachanganyikiwa. Yesu yuje muri urwo rusengero, ashobora n'Umwuka wera, b'Abayahudi baravangirwa. Maana walitunza utaratibu. Maana Yesu, Biblia ituambia nisomea wapi? Nije baba baravuga ngo Biblia ivuga ngo baribajije bati Yesu yigiye hehe? Kuko babonye afite ubuhanga bukomeye batabona aho yize. Haleluya. Amen. Haleluya. Nimesema hivi, walichanganyikiwa maana Yesu hakuwa na mahali popote alisomea, lakini
wakampa nafasi ariko kumuhoji. byarabacanze babonye ashoboye n'umwuka wera, bareba Yesu bamuha umwanya batabajije aho yize, kuko yari ashoboye n'umwuka wera. Na kwa sababu ni Roho wa Mungu amewachanganya na akaamuru kumpa nafasi, wakanyanyua kitabu cha nabii Isaya ambacho kimetabiri mambo yake, wakamkabidhi. Amen. Mbona niyo mpamvu bafashe cya gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ariwe wavuze kuzaza kwa Kristo, barakimuhereza. Na yeye akafunua mahali pale ambapo mtumishi ameanza kusoma Isaya 61, na yeye akafunua pale akasoma pale akasema maneno haya siku ya leo yametimia. Uyu munsi wa none bamwereka igitabo cyo muri Yesaya hano muri 61 ati ya magambo arasohoye, nije uri kumwe namwe ahangaha. Tumesikia maneno ambayo alisema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kwa kuwaacha huru mateka. Haleluya! Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Amen. Ati naweza kusoma neno kwa sababu ni neno nimesoma. Maana hapo utachanganyikiwa, nimeenda sana. Angalia hiyo Luka 18:19, uwasomee vizuri waelewe. Ndio maana tunakuwa na Biblia. Luka igice cya 18 umurongo wa 19. Yesu nawe aramusubiza ati, Luka 4:18. 4:18. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansiga kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyeho imbabazi. Haleluya. Kwa Yesu alipopewa madhabahu ile, akatangaza tangazo lililomuleta duniani. Yesu aje amaze gusoma icyo cyanditswe, atangaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Nimesema hivi, alipopewa madhabahu akatangaza tangazo lililomuleta duniani. Amaze gusoma ibyanditswe. Kupewa madhabahu ni kupewa kama hivi nilivyopewa hapa mimi. Amaze guhabwa umwanya wo kwijambo guhagarara hangaha, nibwo yarabwiye icyamuzanye. Haleluya. Kwa hapa tunaona kitu ambacho kilimuleta Yesu duniani ni mambo mangapi? Matatu. Kuko twabonye ko icyazanye Yesu muri iyi si ni amagambo atatu, ni ibintu bitatu. Naomba twende vizuri, unisikilize vizuri. Ndagira ngo tugende buhoro buhoro, unyumve neza. Babu mwanadamu ameumbwa kwa mambo hayo matatu. Yaje ku ngingo eshatu, kuko umwana w'umuntu aremwe mu ngingo eshatu, mu byiciro bitatu. Umwana w'umuntu ana mwili, umwana w'umuntu afite umubiri, ana nafsi, umutima nama, afite umutima nama, lakini anayo pumzi, kandi afite n'umwuka.
Haleluya. Amen. Tunaelewana? Turumvikana. Ana mwili, afite umubiri, umwana w'umuntu afite umubiri, ana nafsi, afite umutima nama, ana pumzi, afite n'umwuka. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu alileta na mambo mangapi? Matatu. Kwa sababu mwanadamu ana mambo mangapi? Matatu. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yazanywe n'ibintu bitatu, kuko umwana w'umuntu nawe aremwe mu bintu bitatu. Wakati Adamu na Hawa wametenda dhambi, iki gihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, kabla hawajatenda dhambi walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. batarakora icyaha bari bafite ubumwe n'Imana. Tena Biblia inasema Mungu alikuwa anawatembelea mara kwa mara jioni. Kandi Imana yaje kubasura kenshi ku mugoroba. Walikuwa wanawaza mawazo ya mbinguni. Bari batekerezaga ibyo mu ijuru. Walikuwa na furaha. Bari bishimye. Lakini walipotenda dhambi, ariko bamaze gukora icyaha, Mungu aliwaacha. Imana yarabaretse. Ile nafsi shetani akaifungia kuzimu. Bwa ya marangamutima yabo ya Imana yabohera kuzimu. Na ile pumzi shetani akaichafua. Uriya mwuka shetani arawangiza. Na kaanza kuwatesa kimwili. Atangira kubabaza no mu mubiri. Mwanadamu akaanza kuteseka kwa namna hiyo. Umwana w'umuntu atangira kubabara muri ubwo buryo. Mwanadamu hakuwaza tena ya mbinguni, alianza kuwaza kuzimu. Umwana w'umuntu ntiyangiye kwibaza ibyo mu ijuru, ahubwo yibazaga ibyo. Alianza kuwaza maovu. Yatangiye kwibaza ibibi. Alianza kuwaza mauaji. Atangira gutekereza ubwicanyi. Alianza kuwaza uzinzi. Atangira gutekereza. Alianza kuwaza wizi. Atangira gutekereza ubujura. Alianza kuwaza mambo mengi machafu. Atangira gutekereza ibintu byinshi bibi by'umwana. Mungu atusaidie sana. Imana dufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Imana dufashe cyane. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni wa rehema, kuko Imana yacu ari nyambabazi, akaangalia mwanadamu akamhurumia, abona umwana w'umuntu aramubabarira, akaamua amtengenezee mkombozi. Nibwo yahisemo kumutegurira agakiza. Ndiyo kazi iliyomleta Yesu. Niko kazi kazanye umwami wacu Yesu Kristo. Yesu tumesikia anatangaza mambo matatu. Yesu atangaza, niyo cyatumye atangaza ibintu bitatu. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Ati umwuka w'Imana ari muri jye. Kwa maana amenitia mafuta. Kuko yasize amavuta. Kuwahubiri maskini habari njema. Kubwiriza ubukene ubutumwa bwiza. Na kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. No kubasobanurira ko abafunzwe bafungurwa. Na kutangaza uhuru kwa walioteswa na Ibilisi. Kutangaza uhuru kwa walioteswa na Ibilisi. Kutangaza ko imbohe zibohotse. Okay. Haleluya. No kutangaza ko imbohe zibohotse. Kulingana na muda naona nakimbia, wacha nikufundishe haraka haraka halafu tuombe. Kuko igihe kirimo kugenda, katubwirize twihuta hanyuma dusenge. Nawaambia mimi nilizoea kufundisha nikiwa na watu na wafundisha, neno linaingia ndo naombea wanafunga, lakini nikikuombea hujanielewa na hangaika bure. Rero namenyereye kubwiriza abantu ijambo ribinjiramo ribabohora, nibwo nezerwa, nibwo mbona bya, ariko mbaye mvuga bitakujyamo ati ntacyo byabimaze. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimesema hivi, mvuze ngo nilizoea kufundisha watu, neno likaingia, namenyeye kubwiriza abantu ijambo likabasesera, ndo likisha ingia ndo nawaombea kufunguliwa na kuwa ni haraka. Iyo bivije kubasengera birihuta cyane. Lakini ukiombea mtu hana neno, ariko usengera umuntu ijambo ritamurimo, ni vile vini macho vya wale manabii wa uongo. Bijya bindi bisaza bya hanuzi, anakugaragaza chini, akwereka hasi, Jumapili tena kirudi na garagara.
cyumweru gitaha nabwo ugasanga ari uko. Huo unakuwa ni mchezo. Ibyo ni ibikino. Sasa Mungu akiponya anaponya jumla. Imana yikirije ikiza rimwe. Na Mungu akiponya anakupa kasopo tu, usitende dhambi tena. Imana imaze gukiza iguha akantu kamwe ko ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi. Kama Mungu amekwambia umepona ukapona kweli, Imana ikubwira ngo urakiza ugakira, halafu karudi hapo kagaragara ujue kwamba umejichafua tena. kandi wazanga ukongera kujya muri byo hirya no hino kwa gukira kwawe rwa. Lakini kama Mungu hajakuponya hapo sawa. Ariko Imana iba itaragukiza nuko. Kwa sababu nataka mnielewe vizuri. Ndashaka ko musobanukirwa neza. Unaweza ukaokoka kufunguliwa hata baada ya miaka 5. Ushobora gukizwa ukabohorwa nyuma y'imyaka 5. Sababu Mungu ndiye anayejua kwa nini inakuwa hivyo. Imana nizi kuki bishobora kuba bityo. Maana kuna watu wanaweza akaja wakaponywa alafu wanarudi kwenye dhambi. Kuko abantu baraza bagakizwa kandi bagasubira mu byaha. So Mungu anakuwa anajua moyo wa mtu. Imana rero ibizi umutima wa muntu. Anakuacha ili uendelee kufundishwa ukiwa na mzigo huo. Ikakure kukomeza ukwiga ufite uwo muzigo ufite ako. Ili atakapokuja kukuponya umeshamuelewa, usimwache. Kugira ngo naza kwigisha waramumenye neza, akakubohora waramumenye, ntuzongere kumurekura. Lakini anaweza kukuponya kiwa amejua kwamba hautamwacha. Ukaponya haraka. Ushobora kukiza inyota kutari umukize bikorwa kirafukazi. Sababu yeye anaona ndani kuliko sisi tunavyoona. Kuko areba imbere kuruta twebwe uko tureba imbere. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So nimekwambia mtu ana nini? Ana mwili, ana nafsi na ana pumzi. Umuntu afite umubiri, afite umutima nama, afite n'umwuka. Haleluya. Amen. Yesu ametangaza, aliletwa kuhubiri maskini habari njema na kutangaza wafungwa kufunguliwa na kutangaza uhuru kwa waliosetwa. Yesu yaje kubwiriza ubutumwa abakene no kubohora imbohe no gukiza abagwayi. Kutangaza uhuru kwa waliosetwa, maana ni anayesetwa na setwa kwa mwili. Ko yaje gukiza ibisezegeri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mwili ndio unaosetwa, ndio umubiri niwo ubabara niwo ukubitwa na ndio unaponywa kandi ukizwa. Lakini nafsi ndio inayofungwa. Ariko umutima nama wawe, umutima niwo ufungwa, ndio inayokombolewa, niwo ubohorwa. Lakini pumzi, ariko umwuka uhumekuye, ndio inayochafuliwa, ndio inayokolewa, niwo ukizwa kandi nawo wandagazwa. Kwa sababu Mungu aliweka pumzi ndani ya mwanadamu ili iwe mawasiliano na yeye. Kuko Imana yashizemo umwuka kugira ngo ishobore kuba umuhuza. Ndio maana hata Biblia inasema wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Icyo gituma bibiri vongo bazaba bamwe babiri, umwe atwarwe undi asigare. Mume na mke wanapatana mwili na nafsi, lakini roho kila mmoja anajitegemea. Abantu umugore n'umugabo bashobora guhuza umubiri na mutima nama, ariko umwuka ugutandukanye, buri muntu afite. Pumzi ni ya mtu na Mungu wake peke yake. Umwuka n'umuntu n'Imana ukwayo, na wokovu ni wa mtu binafsi. N'agakiza nako umuntu ku giti cye. Naweza nikamshawishi mke wangu aje kanisani, shobora kumuhatiriza umugore wanjye kugira ngo aze mu itorero mu rusengero, lakini siwezi nikamshawishi aokoke. Ariko ntabwo namubwira ngo nakizwe. Anayeweza kumwokoa ni Mungu. Ushobora kumukiza ni Imana, pale ambapo anakuwa amempa nafasi. Kuko hariya amaze kumuha umutima nama. Ndio maana unasikia kwamba wawili watakuwa wamelala pamoja na mmoja atatwaliwa na mwingine atatu. Niyo itubuzumva ngo babiri bazaba baryamye, umwe agenda undi asigare. Kwa kazi ya kwanza iliyomleta Yesu ni kurejesha mahusiano ya mwanadamu na Mungu, kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu
kwa masikini wa roho. Maana yake walio tayari, wale wenye njaa ya wokovu. Icyamuzanye Yesu Kristo ni ukugira ngo atangaze ubutumwa bwiza bari abashonje bashobore guhembuka bahembuwe n'ijambo rye na kwa tumeona jambo la kwanza lililomleta ni kuhubiri habari njema za ufalme. Ikintu twabonye mbere na mbere ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Lakini jambo la pili ni kutangaza wafungwa kufunguliwa kwao. Icya kabiri ni ugufungura imbohe zibohorwe. Nimekwambia kwamba shetani aliposababisha dhambi kwa Adamu na Hawa alifunga nafsi zao na malango ya kuzimu. Icyagihe Satani kwa Adamu na Eva yafunze imiryango yabo n'imigisha yose kiri kuzimu. Nafsi zao n'ubugingo n'imitima nama yose arayitwara kuzimu byo gutekera ibi y'abantu gusa. Mungu atusaidie sana. So Yesu alikuja kufungua. Yule atakayekubali kuokolewa, yule atakayepokea habari njema yake atafunguliwa na nafsi yake na malango ya kuzimu. Kuko uriya muntu uzemera kubohorwa azabogorwa. Haleluya. Lakini la tatu, gatatu, kutangaza uhuru kwao walioteswa ama waliosetwa na Ibilisi. Kugira ngo abantu babohorwe babone ubuzima. Haleluya. 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 Sijui kama mnatuelewa vizuri. Sinzi niba mudusobanukirwa neza. Mnaelewa vizuri? Murabyumva neza? Hiyo ndio injili halisi iliyomleta Yesu duniani. Ubwo nibwo butumwa nyakuri bwazanye Yesu muri isi. Na hiyo injili ndio aliyotukabidhi tuhubiri. N'ubwo butumwa rero nibwo yatuhaye kugira ngo tububwire. Naomba nisome Mathayo 10. Munsomere Mathayo 10:7 na 8, alafu tunasimama tunaombea watu. 7-8 hanyuma duhagarare tusenge. Saba mpaka 8. Mugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira. Haleluya. Haleluya. Nimekwambia injili ya Kristo Yesu aliyoleta duniani ni kuhubiri watu watoke dhambini wamgeukie Mungu wao. Wakishageuka tuwatangazie uhuru waliofungwa. Wakishafunguliwa tuachilie uzima juu yao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini nimekwambia kumbe nimesahau, najua niko Tanzania. Haleluya. 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 Acha nirudi nyuma. Hapo ndio mimi nimekula. Acha nirudi nyuma. Hapo kalikuwa kangu peke yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimekwambia injili iliyomleta Yesu duniani ni hii. Na kubwe ngo ubutumwa Yesu bamuzanye ku isi nubuhe ni kuhubiri watu waokoke watoke dhambini. Ni kugira ngo abwirize abantu bave mu byaha bakizwe. Watu waache ulevi, abantu bareke ubusinzi. Watu waache uchawi, abantu bareke uburozi. Watu waache zinaa, abantu waache ubusambanyi. Watu waache dhambi zote, abantu bareke ibyaha byose. Watoke kwenye giza, bave mu mwijima, waje kwenye nuru ya Kristo. waje mu mucyo wa Kristo. Ndicho Kristo muleta namba moja. Ndicho cyazanye Kristo muri isi. Lakini namba 2, ariko ndakubwira watakapookoka, nibamara gukizwa, wakaacha giza, wakava mu mwijima, wakaja kwenye nuru, waza mu mucyo, wafunguliwe vifungo,
wafunguliwe vifungo. Lakini namba 3, waponywe magonjwa. Waponywe magonjwa. Na hiyo ndio Injili aliyokabidhi watu wake, aliyokabidhi watumishi wake. Ndiyo Injili aliyetukabidhi ya kwamba twende ulimwenguni kuhubiri ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia, kuhubiri ya kwamba watu waache dhambi, watu watoke kwenye giza, watu waikimbilie nuru ya Kristo. Wakiza ikimbilia, tumeondoka shetani pepo. Tumeambiwa tutaweka mikono juu ya wagonjwa watapokea afya. Tutatoa mapepo kwa jina la Yesu. Tutafufua hata wafu. Amesema umepewa bure, utatoa bure. Ndiyo maana nimekuja kukwambia, ukiona mtu anakuambia kwamba ili utoe laki moja, ukiona mtu anakuambia ili upone utoe laki moja, umuntu nakubwira ngo nakukiza kwa 1,100, huyo ni mganga wa kienyeji, uwo ni umupfumu na ni tapeli, kandi ni mjumbe wa shetani. Mungu ametupa bure, Mungu aduhaye ubuntu, na sisi tutoe bure, natwe dutangire ubundi, na sisi tutoe bure, natwe dutangire ubundi, na sisi tutoe bure, natwe dutangire ubundi. Hiyo ndio Injili halisi. Ubwo nibwo butumwa nyakuri. Naomba tusimame juu. Amen. Naomba tusimame juu. Abantu tuhaguruke. Naomba tusimame juu. Ndasaba ko tuhaguruka. Kama umeenda pamoja na mimi, kama niba wankurikiranye, ukisoma kile kitabu cha Zaburi 49 na mstari wa 15, ukasoma kitabu cha Zaburi 49 mstari wa 15, mtumishi wa Mungu Daudi anasema, umukozi w'Imana Daudi aravuga ngo, najua Mungu atakomboa nafsi yangu na malango ya kuzimu. Nziko Imana izancungura indini miryango yo kuzimu. Najua Mungu atakomboa nafsi yangu na malango ya kuzimu. Ndio kubura ko Imana izacungura ubugingo bwanjye na n'imiryango yo kuzimu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu yuko mahali hapa, ndagira nkubwire muntu w'Imana, mukozi Imana uri hano, nawezekana ukawa umefungiwa nafsi yako kuzimu. Ushobora kuba wari umaze gufungirwa ubugingo bwawe kuzimu. Ni kwa kuwa muda ukuniruhusu ningekufundisha namna gani ugundue ukiwa umefungwa. Niyo mpamvu nakwigisha kugira ngo umenye uburyo ufunzemo. Lakini haina shida, ariko nta kibazo. Zikawa unaendelea unaota uko nyumbani kwenu kijijini ulikotoka. Ushobora kuba unokuota iwawe mu rugo aho waturutse, ama unaweza kuwa unaota ukunasoma shule ya msingi wakati ni mtu mzima, kandi ukaba urota ko wiga primary kandi uri umuntu mukuru. Hizo zote ni roho ambazo zinakurudisha nyuma. Yose ni imyuka ilikusubiza nyuma. Lakini unaweza ukaota unapaa angani, ushobora kurota uguruka mu kirere. Hizo zote pia ni roho za wawanga zinakuvuta. Ibyo byose ni imyuka wawanga ni wawanga. Ujielewi? Abo bose ni babandi babarozi bamwe baragura abakinzi utambye kubona. Okay. Bango ni imyuka mibi y'abacuraguzi.
Naweza ukawa unaona mambo mengi, ushobora kuba ubona ibintu byinshi, lakini pia unafanya kitu hakiendi, ariko ugakora n'ikintu ukabona nikigenda icyo ukora cyose. Ni nafsi yako inakuwa imefungwa, Rwose ubugingo bwawe buba bufunze. wanakuwa wanatumia nafsi yako kwa maendeleo yao. Aba bakoresha ubugingo bwawe Kwa maendeleo yao, babikoresha ku by'iterambere ryabo. naweza ukawa Bishoboka ko unajenga mji, linatokea lolote linavunja mji wako. ushobora kuba Unajenga mji, maana yake unaolewa lakini unaachika. ushobora kuba mu rushako rwawe ushaka ariko mugatandukana, bila wewe kupenda. ariko wowe rwose utabishaka. Ni nafsi yako imefungwa. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe buba bufunze. Maana yake umefungwa, nafsi yako imefungwa. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe burafunze. Kila kitu unachokifanya hakiendi, Ibintu byose ukora kitagenda, nafsi yako imefungwa. amarangamutima yawe yose aba afunze. Mara nyingi umeona Igihe cyinshi ubona vichaa wanatembea barabarani, wanaendesha gari, kigihe ubona ibihazi bigenda mu mihanda bitwaye amamodoka, ona nafanya mikono hivi, ubona batwara imodoka batya, pale nafsi zao zinakuwa zimechukuliwa, zinaendesha malori makubwa ya wengine. kandi icyo gihe amarangamutima yabo batwara ibimodoka binini. Naona kichaa anachukua, Ukabona igihazi kiratwara matawi ya mtu anahesabu kama noti, ukabona kibara amafaranga. maana yake nafsi yake inakuwa imechukuliwa, inafanywa business. Kuko Unaona kwenye ndoto, nawe ushobora kwibona mu nzozi zawe, ujue kwamba tayari nafsi yako imetekwa. nawe umenye ko nawe amarangamutima yawe amaze gufatwa. Lakini ujue neno la Mungu linasema nini? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukibyibuke. Daudi amesema, najua Bwana atakomboa nafsi yangu na malango ya kuzimu. Daudi yaravuze ngo Imana izamurinda amarembo y'ikuzimu, ibohore n'ubugingo, Atakomboa, atafungua. izabohora n'ubugingo bwe. Nataka niwaambie wana wa Mungu, Ndashaka mbabwire bana b'Imana, injili halisi unapookoka ni lazima ukombolewe. ubutumwa bw'Imana ni ngombwa kubohorwa, Na ukisha kombolewa ni lazima uponywe, kandi iyo umaze kubohorwa ni ngombwa kukizwa, kwa sababu Yesu anatuwazia mema. kuko Yesu atwifurizaho ibyiza, dutekereza ibyiza. Mungu siku zote anatuwazia mema, Imana igihe cyose dutekereza ibyiza, na adui hana nafasi juu yetu. nawe umwanzi ntafite umwanya muri twe. Jana nilikwambia, Ejo narakubwiye, Yesu akawaambia Wayahudi Yesu abwira Abayahudi ya kwamba niliwaambia lakini hamkusadiki, narababwiye ariko ntimwabyemera, kwa sababu ninyi hamumo miongoni mwa kondoo wangu, kuko mwebwe mutori mu maboko yanjye, hamumo miongoni mwa kondoo wangu, ntabwo muri bamwe mu ntama zanjye, lakini kondoo wangu husikiliza sauti ariko yangu, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, na mimi nawajua na wao wananijua, na mimi nawajua na wao wananijua, nanjye ndabazi nabo baranzi, na wao hunifuata, kandi nabo barankurikira, na wao hakuna mtu atakayepokonya mkononi mwangu. kandi umuntu uzabakura mu biganza byanjye. Jioni ya leo Bwana amenituma nikwambie haya. Nibwo butumwa natumwa kugira ngo nkubwirize. Jioni ya leo nimetumwa nikwambie kwamba Yesu yuko mahali hapa. Niki gitumwa naje kubwira muri uyu mugoroba ko Yesu ari hano. Yesu mkombozi yuko mahali hapa. Yesu mukiza ari hano. Na mimi hapa ninapozungumza, nanjye hano mvuga, Roho wa Bwana yuko juu yangu.
umwuka we ari muri je, amenipaka mafuta yansize amavuta, nikutangazia habari njema, nanjye nkubwira ubutumwa bwiza, na nikutangazia kufunguliwa, nanjye nkutangariza na nikutangazia uponyaji. nanjye nkubwira gukizwa. Ikiwa upo ambao unaona nafsi yako imefungwa, Wamaze kubona, ikiwa upo ambao unasikia nafsi yako imefungwa, niba uhari ukaba wumvise ubugingo bwawe bufunze, upige hatua hapa mbele, tera intambwe uzahara imbere, upige hatua hapa mbele. tera intambwe uzahara imbere. Ikiwa upo unasikia hatua nafsi yako imefungwa, usisite, Nubona amarangamutima yawe yose afunze, usisite, soma mbele. wowe ntugire ikibazo ngo Yesu anakwenda kukufungua. tera imbere Yesu akubohore. Simama tu, usijali. Haguruka wowe igira ikibazo. Robo sheketerebo santari ura makato sekeria. Watumishi kule mtasogea hapa, mtanisaidia kombe ya watu. Abakozi b'Imana mwakwigirayo mukadufasha, Tutakwenda kuombea watu hao, tugiye gusengera aba bantu, na mkono wa Bwana utakwenda kuwagusa. n'ukuboko kw'Imana kurabakoraho, Mkono wa Bwana utakwenda kuwagusa. ukuboko kurabakoraho. Ninyi mliyekuja na waomba mtulie, Ndagira ngo mwebwe mutungane, sisi tunakwenda kuomba kwa ajili yenu, tugiye gusenga kubw'ubugingo bwanyu, maana kuna wakati mwingine shetani hataki watu wafunguliwe. kuko Satani yifuza ko abantu babohorwa. Anapowaleta anataka wajiombee wakati wamekuja kuombewa. Niyo badashaka ko bisenga kandi baje gusengerwa. So nitawaomba mtulie, Nicyo gituma mbabwira ngo nimutuze, mioyo yenu tu mwelekezwe kwa Mungu, mwebwe si ngombwa kumwisenga, nimutuze. na hata kama mnazungumza na Mungu mzungumze kimya kimya. Mwebwe niba mugana n'Imana muvuga buhoro mu mitima yanyu. Nadhani mnanisikiliza. Murumva, murabyumva. Horabashakatarabasaka. Ikiwa bado kuna mtu unasikia, unaweza kusogea. Niba hari umuntu wiyumva ashobora gutera imbere, lakini kama kuna mtu hajaokolewa, naye pia anapewa nafasi ya kuokoka. niba hari umuntu utarakizwa, nababoneho akanya ko gukizwa nonaha. Ana wokovu ni leo, sio kesho. Kuko uyu munsi nagakiza nako uyu munsi saa kejo. Kesho mtu haijui, Ejo ntabwo umuntu ntashobora kuhamenya, bali Mungu peke yake ndiye anayejua kesho yetu. Imana ubwayo yizi ejo hacu. Ikiwa kama kuna mtu anasikia moyoni mwake hajaokoka, ni vizuri uokoke kwanza. Niba hari umuntu wumva atarakizwa, byaba byiza atambutse mbere. Lakini kama wote tumeokoka na wale ambao wanasikia nafsi zao zimefungwa ni hawa, tunakwenda kuombea hawa. Niba ari abangaba bumva baboshye, tugiye gusengera abangaba. Naomba muinue mikono yenu juu. Barasaba ko mumanika amaboko yanyu. Tunapoinua mikono yetu juu ni ishara ya kujisalimisha kwa Yesu. Iyo tumanitse amaboko tuba tuyamanitse dutsinzwe n'Imana. Tunasema sisi hatuwezi Yesu, bali wewe ndiye unayeweza. Turavuga ngo twebwe ntidushoboye, Yesu niwe ushoboye. Tunasema sisi hatuwezi kujiokoa, Yesu ndiye unayeweza kutuokoa. Turavuga ngo Yesu ndiye twashaka kwikiza. Tunasema sisi hatuwezi kujifungua, Yesu ndiye unayeweza kutufungua. Turavuga ngo twakwibohora, Yesu niwe atubohora. Tunasema sisi hatuwezi lolote, Yesu. Turavuga ngo Yesu ntacyo twishoboye twebwe. Horapasheketerebo. Nitakwenda kuzungumza maneno machache, utakuwa unarudia yale atakayozungumza mkalimani wangu. Umesinzia? Nitakwenda kuzungumza maneno machache, utakuwa unarudia yale mkalimani wangu atazungumza. Yo kuvuga amagambo make abari yo musubiramo. Utakuwa unarudia yale ambao mkalimani anazungumza wakati wangu. Musubiramo yandi maze kuvuga. Sema Bwana Yesu. Ravuga ngo Mwami Imana, Mwami Yesu, nakushukuru, ndagushima kwa wema wako, kubw'ubwiza bwawe na fadhili zako, imbabazi zawe, kwa kuwa uliacha mbingu kuko wasize ijuru ukaja duniani uza hano mu isi ili kugira ngo unikomboe mimi. kugira ngo umpagakize jewe.
unikomboe, deliverance. Kugira ngo umbohore jewe. Nami mwami Yesu. None mwami Yesu. Nami Bwana Yesu. Mwami Yesu. Nimeelewa. Nabimenye. Nafsi yangu imefungwa. Kubugingo bwanjye bubohowe. Imefungwa. Yari yafunzwe. Ndio maana nimepiga hatua. Niyo mpamvu nateye intambwe. Nikakuijia. Nkunda kunzahuri. Ili unisaidie. Kugira ngo ntabare. Ili unifungue. Mbohore. Kwa sababu umetangaza. Uko tangaje kufunguliwa kwangu. Kubohorwa kwanjye. Bwana Yesu. Mwami Yesu. Niko tayari. Nditeguye. Unifungue. Umbohore. Utowe. Umuremo. Nafsi yangu. Ukore mu bugingo bwanjye. Na malango ya kuzimu. N'imiryango y'ikuzimu. Kila miunganiko. Byose by'ingano. Ya nafsi za kishetani. Iby'imyuka mibi byo unitenge nayo. Ntandukanye n'imikorere mibi yose. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Miunganiko ya nafsi. Byose mfatanye bwayo. Ya kishetani. Ya kishetani. Unitenge nayo. Ntandukanye nayo. Miunganiko ya nafsi. Miunganiko ya kichawi. Ya yose y'abarozi. Unitenge nayo. Ntandukanye nayo. Nakubwiye nafsi ni mutima nama. So hapo kalimani vizuri ili watu waelewe. Okay. Muunganiko wa nafsi kugira ngo amarangamutima yanjye niungamanisho na wachawi. Itandukanye niyo nafatanyije n'abarozi. Unitenganisha nayo. Untandukanye nabo. Muunganiko wa nafsi ya kishetani. Ntandukanye n'amarangamutima ya kishetani. Niungamanisho na majini. Ntandukanye n'amadaimoni. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Muunganiko wa nafsi ya kishetani. Ntandukanye n'amarangamutima ya kishetani. Niliungamanishwa na mizimu ya ukoo. Nafatanyije n'imizimu mfatanya nayo. Unitenge nayo. None mwami ntandukanye nayo. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Okay, endelea kuinua mikono yenu juu, kuna mkono wa Bwana unakwenda kupita. Mzamura maboko. Watumishi muweke mikono yao juu, muanze kuomba, nami nakwenda kuomba. Abakozi b'Imana mzamura maboko musenyi nanjye ngiye gutangira gusenga. Ninyi mkae tayari, Bwana anakwenda kuwagusa, nakwenda kuwagusa. Mwebwe mkae tayari, Bwana anakwenda kuwagusa. Makatorobo sheketerebo sekeria. Rapakata saka. Repekete seke. Rapakata saka. Yes. Rapakata saka. Moto ulao. Moto ulao. Moto ulao. Na ita rehema za Bwana. Bwana Yesu, watu hawa waliopiga magoti mbele yako, ni wewe uliyewaumba na ni wewe uliyewaita katika ufalme wako. Na alika moto wa kimbingu uanze kupita katikati ya watu hawa. Yes. Nakata kila connection za kuzimu, kila miunganiko ya nafsi ya kuzimu, ninakatakata na upanga wa Roho, na upanga wa Roho, na upanga wa Roho, na upanga wa Roho. Wachao walioshia maisha yao, na wapiga piga, na wapindua pindua, madhabahu zenu zinavirengeshwa, zinavirengeshwa. Libasa kataraba baba. Makata saka. Makata saka ya. Rapapapapapa. Meketerebo sataya. Nafsi yake inakombolewa. Nafsi yake inakombolewa. Nafsi yake inakombolewa. Inatolewa kwenye makaburi. Inatolewa kwenye makaburi. Inatolewa kwenye njia panda. Inatolewa kwenye madhabahu za kichawi. Libasa ketaya. Natuma moto, natuma moto. Hamwezi mkasemiri, hamwezi mkasemiri. Mliyafunga maisha yao, mliyafunga maisha yao, mliyafunga maisha yao. Moto ndani.
wanatolewa kwenye mashimo, wanatolewa kwenye mashimo walizofungiwa. Umenena katika Isaya 42 mstari wa 22 ya kwamba watu hawa ni watu walioibiwa, waliopita kwenye mashimo, na wao tunasema rudisha, nasema rudisha by force, by power. Kwa nguvu na uweza, kwa nguvu na uweza, kwa nguvu na uweza, kwa nguvu na uweza, kwa nguvu na uweza. Reteketesheke neketerebo sataya yeketerebo sataria rapakatasaka. Kamba zote za mikatale zinakatika, 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 zinakatika. Hizo kamba hizo wafunga nazo zinakatika, zinakatika. Uona upanga unapita ukikatakata kamba hizo, ukikatakata kamba hizo. Yes, zinakatika, yes, zinakatika, yes, zinakatika. Hao wachawi wanashika maisha yako, wanaachia, wanaachia. Wanaachia, 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 wanaachia. Hawawezi wasaidiri, hawawezi wasaidiri, hawawezi wasaidiri, hawawezi wasaidiri. Na uona moto, moto usiozimika. Wow! Naona nyundo ya chumi na shuka, nyundo ya chumi na shuka inavunja mawe, inavunja mawe. Enyi wenye kiburi wa Babeli, enyi wenye kiburi wa Babeli, enyi wenye kiburi wa Babeli, mnasikia watu hawa, msitaka kuacha, msitaka kuacha. Bwana ameapa, Bwana ameapa, Bwana ameapa, Bwana ameapa, anaweka huru right now. Rapakatasaka, rapakatasaka, rapakatasaka. Unamwachia acha maisha yake. Unaachia, unapelengeshwa, unapelengeshwa. Ibasi kitai. Rapakatasaka, rapakatasaka. Meketerebo shaka. Nafsi yake natolewa kwenye makaburi, natolewa, natolewa, natolewa. Hiyo minyororo ya chumi inavunjika, hiyo minyororo ya chumi inavunjika, hiyo minyororo ya chumi inavunjika. Hizo pingu za shaba zinavunjika. Yes, zinavunjika. Yes, zinavunjika. Yes, zinavunjika. Yes, zinavunjika, zinavunjika. Nazilisha moto, nazilisha moto, nazilisha moto, nazilisha moto. Chama masabini, chama masabini, chama masabini. Ibashe kitao. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Rapakatasaka, meketerebo shakaya, rapakatasaka. Monterebo shaka, rapakata sekeria, rapakato sekerebo, meketerebo sekeria mandorobo, ramakato seketerebo, ripopo seketerebo sata, mandorobo sekre, rikorobo seketerebo sikaria manda, rapapapapa, mekete sete, jandorobo sekeria. Naona mbingu ziko wazi, naona mbingu ziko wazi, naona mbingu ziko wazi, naona malaika wanashuka na hasira, wanashuka na hasira, wanashuka na hasira. Waliowashikilia wanawaachia, waliowashikilia wanawaachia, na wanaachia, wanawaachia right now. Amen. Simameni juu. Simameni juu. Watafasiria sasa.
Amen. Juu hapo mlipo. Mbona mnaenda? Ni nani ameambia muende? Simameni. Simameni, kumejeni shu. Na neno la Mungu linasema utii bora kuliko mafuta ya beberu. Jambo ry'Imana riravuga ngo kubaha biruta amavuta y'igiciro. Utii bora kuliko mafuta ya nini? Ya beberu. Ngo kubaha biruta amavuta ya beberu. Beberu. Biruta amavuta ya beberu. Kinyarwanda. Amarijani. Beberu ni ile mbuzi dume. Kubaha ni igiciro kuruta amavuta y'amasekurume. Iliyo nona. Yabyibushye. So ninapo. No, iyo. Mshahara kuimana. So ninaposema tulia. Niba mvuze ngo tuza. Yesu alisema hakuna anayeweza kujiokoa hata kwa Yesu aravuga ngo ntabwo wakwikiza. Tunapokuwa tunaomba, malaika wanawashughulikia, wanawasaidia. Iyo dusenga abamarayika baba barwanaho babasanga. Sisi tunaalika mbingu, sisi hatuna uwezo wa kuwasaidia. Tuhamagara ijuru, tukararika ijuru, ntabwo dushobora kubakiza. So usiposikiliza ukafanya ya kwako, Mungu anakupita. Iyo utumviye ugakora ibyawe, Imana igucaho. Lakini ukitulia, Mungu anakushughulikia. Ariko iyo urekeye ugaceceka we bakagusengera, Imana ikuba hafi. Sema Bwana Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu, nakushukuru. Ndagushima kwa kuwa umenitoa kuko unkuye kwenye vifungo. Unkuye mu mbohe. Umeniweka huru. Ukaba umbohoye ungize umwere. Umeniponya. Ijije. Kuanzia leo, utangira uyu munsi wa none, niko huru. Ndabohowe. Na ni mzima. Kandi ndi muzima. Natangazia. Ndatangaza ufalme wa giza. Ndabwira ubwami bw'umwijima ya kwamba hawana mamlaka juu yako. Kuko ntabwo bafite ubutegetsi butware kuri jye. Bali wewe Yesu. Uretse wewe Mwami Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Niwe Mwami n'Umukiza wanjye. Na Roho wako Mtakatifu. Na Mungu na Mwuka Wera ndiye kiongozi wangu. Ni unyobora umunsi wa none. Ndiye ataniwezesha. Ni uzanshoboza kutenda yaliyo yako. Gukora ibyo wifuza. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Mu izina rya Yesu. Nimebarikiwa. Ngiri ubuntu. Niingia hapa na nitoka hapo. Ninjira nsohoka. Nimebarikiwa. Nahawe umugisha katika nyumba yangu. N'urugo rwanjye. Chochote ambacho cyari cyose kilichopo kwenye himaya yangu, cyose kiri nyuma yanjye, kimebarikiwa. Gihawe umugisha, kirakijijwe. Hakuna mateso tena. Nta mibabaro kandi, bali umenijaza furaha yako. Ahubwo unyujuje ibyishimo byawe. Amen. Amen. Mmebarikiwa na Bwana. Mugire ubuntu n'Imana n'Umwana. Amen. Mnaweza mkarudi. Nasubira mu mwicaye. Karibu aliyenikaribisha.